السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود صقر. النهارده ان شاء الله هنعمل الديزاين اللي انت شايفه ده. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن بلندر كيت وازاي اقدر انزل منه يعني موديلز فري، والنهارده هنبدأ نستغل حاجة زي كده ونبدأ نعمل بيه ديزاين، وطبعا انت وخيالك تقدر تعمل اللي انت عايزه. لكن كبداية لازم انا الاول اعمل ستيج ابدأ اشتغل عليه، فاقول له هنا شيفت ايه، بعد كده هنزل بلان، هدخل على الايديت مود واروح على الايدج مود واخد الايدج دي وادوس على حرف الاي يجيب لي الاكسترود. لما تيجي تعمل اكسترود كده هيبقى بص مفتوح، هتدوس على حرف الزد هيعمل ايه؟ هيربط، وده اللي انا عايزه. هاخد الايدج دي كمان كنترول بي وابدا اعمل بيفل، ده كده البيفل، كنترول بي بيعمل بيفل. بالسكرول ازود السيجمنت شويه، بس خليها مثلا حاجه زي كده، زودها شويه. تمام. بعدين هطلع بقى من الايديت مود، رايت كليك واقول له هنا شيد سموث. ممكن اعمل سكيل بس على الاكس اخليه اكبر شويه، حاجه كده. تمام زي الفل. طيب بعد كده هعمل ايه؟ محتاج ان انا اعمل الدايره اللي محطوط عليها اللابتوب، فهقوم جاي قايل له هنا شيفت ايه وانزل من هنا سلندر. بس السلندر هفتح السهم ده كده خليها 64 بالشكل ده عشان تبقى انعم، ورايت كليك هنا اقول له شيد سموث. سكيل صغرها شويه الحجم ده. بعد كده هنا سكيل زي واعملها مثلا حاجه زي كده، مثلا ممكن اقول له هنا بوينت 2. حلوين قوي. هدوس رقم 1 عشان ادخل على الفرونت، بعد كده جي زد واطلع لفوق. خليني بس اتاكد كده انها مظبوطه. جي زد واعمل كده. اوكي. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ طالما اشتغلت سكيل على الاوبجكت والسكيل بتاعك مش يونيفورم، لو جيت تفتح هنا وتبص التاب اللي هي ايتم هتلاقي عندك هنا السكيل بقى 0.145. لا مش صح. فانت عايز ان انت تسيف السكيل بتاعك يرجع تاني واحد، فبتقول له ابلاي سكيل. ابلاي سكيل او ابلاي ترانسفورم عموما بتدوس كنترول اي يطلع لك قائمه ابلاي، فبتقول له هنا ابلاي سكيل. ده هيعمل معاك مشاكل في البيفل. لو ما عملتش حاجه زي كده فبيعمل لك مشاكل في البيفل. طبعا انت تقدر كمان تعمل ابلاي لوكيشن وابلاي روتيشن وابلاي لكل حاجه، ولكن انا مش عايز غير بس السكيل، فخلاص خليه كده تمام قوي. طيب بعد كده هدخل على الايديت مود وادوس على الالت، افضل دايس على الالت وادوس على اللوب ده. بعد كده شيفت الت وادوس على اللوب ده كمان. ليه؟ عشان عايز اقول له هنا اعمل لي بيفل بالشكل ده. تمام. طبعا هو البيفل هنا يعني انا عايزه شارب قوي، مش كده، انا عايزه ايوه حاجه زي كده. بس طبعا عشان انا كنت اخر حاجه عامله 22 سيجمنت، فهو بيحفظ الارقام دي، فانا ممكن اقول له انا مش محتاج اكتر من 3. هم 3 حلوين قوي. بعد كده اطلع من ايديت مود. والله بص كده تمام جدا والدنيا تمام. بس هقول له هنا رايت كليك شيد سموث، بس اعتقد يعني كانت محتاجه احسن من كده، محتاجه انا اكتر من كده. 3 دول شويه قوي، فانا هقول له كنترول زد 3 قليل قوي. كنترول بي اعمل حاجه زي كده مثلا. 3 كان قليل قوي، فانا ممكن اقول له خليه لي 6، مش هيزعلني في الديزاين يعني. ال6 سيجمنت دول مش هم اللي يعملوا مشكله يعني. كده كويس. تمام كده انا خلاص خلصت. كنترول شيفت اس بقى عشان اسيب. تمام. طبعا في الورك شوب 2 بقول له مثلا ورك شوب. تمام. اقول له هنا سيف از. اوكي تمام كده انا جاهز ودنيتي تمام قوي. طيب تاني حاجه محتاج اعملها ايه؟ تاني حاجه محتاج ان انا انزل كاميرا عشان تحط الكاميرا بتاعتك مظبوط. شيفت ايه وتنزل من هنا كاميرا. فين الكاميرا؟ كاميرا بالشكل ده. فين الكاميرا؟ جي اهي الكاميرا اهي. تمام. اوكي خليها هنا كده في اي حته مش مشكله. طيب انا عايز اظبط الكاميرا. تعالى بقى نطلع من على التوب بالشكل ده. جي وهات لي الكاميرا في النص كده. بس حتى لو عملت ايه باللازم مش هتعرف تجيبها في النص، لكن هنا في ارقام، فانا هنا ممكن اقول له لوكيشن خليها لي 0 على الاكس و0 على الزد. دلوقتي مش مشكله، زد يعني هتبقى طالعه فوق او نازله لتحت، وهنا ده العمق بتاعك يعني، ده كده بعد الكاميرا. خلاص. حاجه مهمه جدا ان انت عايز تثبت الروتيشن بتاعها، فخلي الروتيشن بتاعها هنا 0 والروتيشن بتاعها هنا 0. بص هتلاقي هتبص لتحت. لا هاتها لي بقى كده بالشكل ده، خليها لي مثلا 80 درجه.
واطلع بيها لفوق شويه، حاجه كده. كده بتبص على ايه؟ بتبص على الاوبجكت بتاعي. طب انا عايز اتاكد، ادوس بقى على زرار الزيرو كده وابدا اتحرك على مثلا محور الزد، ابدا اطلع لفوق. والله بصيت على الاوبجكت بتاعي. بعد كده ادخل زوم شويه. تمام. حاسس ان هي الدوران بتاعها كبير، فممكن تبقى حاجه زي كده. وعايز ادخل على اعدادات الكاميرا ماشي، هي 50 كويسه، انا مش بحب اشتغل على 50. تمام، بس ممكن ادخل زوم شويه كمان وانزل لتحت. بص انا شغال ازاي، شغال بطريقه بدائيه جدا يعني، حتى من غير ما اتعامل في نافيجيشن. طريقه بدائيه جدا، الموضوع سهل جدا بالنسبه لي. لا انا عايزها كده. اوكي، حاجه مثلا، حاجه كده. طلعت بقى لفوق. والله كده السين بالنسبه لي كويس. ممكن ندخل شويه لجوه، حاجه كده. بعدين هروح من هنا 1920 في 1920 و1080 ده كتير قوي، فانا ممكن انا اقول له 1200 في 900. هتقول لي اشمعنى الرقمين دول؟ هقول لك لان ده رقم اللي يعني دي ارقام، يعني ده البوست اللي ممكن يتحط على الفيسبوك ما يبقاش مقطوع منه حاجه. فالارقام دي انت لازم تبقى انت عارفها. طبعا انت من هنا بقى ممكن تخش من على فيو وتقول له لوك كاميرا، وتخش بقى انت زوم كده وابدا اعمل نافيجيشن زي ما انت عايز. انا والله حاسس ان انا ممكن اخدها مثلا حاجه كده بالشكل ده. بعد ما اخلص خالص، لو بقى هي اتحركت مني يمين شمال عادي جدا، بروح من هنا. والله بص هي اتحركت حاجات بسيطه، فهقول له كده تمام. وهنا تمام. بس كده الارقام اللي انا عايزها اللي هو العمق طالعه فوق، يعني اللي هو البعد بقى من فوق لتحت، حاجه زي كده، الارتفاع يعني قصدي. وده الروتيشن بتاعها. طبعا روتيشن واي ما ينفعش فيه روتيشن واي خالص. تمام. خليني بقى اكتب هنا 78 عشان انت برضو لو عايز تشتغل بنفس الارقام اللي انا شغال بيها. خليني من هنا الغي الارقام اللي هي الارقام العشريه. خليني مثلا اشتغل حاجه زي كده والغي الارقام برضو العشريه، حاجه كده. اوكي تمام زي الفل. ومن هنا فيو معمول لها لوك. تمام جدا. هفك بقى اللوك ده واخش زوم شويه، اكبر بس الباوندري بتاعها. بعد كده اقفل، او خليني اعمل كده، اجيبه يمين عشان عندي القوايم دي كده ما تزاولنيش. اعمل كده. خلاص كده انا قفلت الكاميرا على الديزاين. خلاص انت كده خلصت؟ هقول لك تمام انا خلصت وكل حاجه تمام. هبدا من هنا بقى ابدا انزل، ولكن قبل ما اعمل حاجه زي كده اقوم جاي قايل له هنا رايت كليك، واقول له سبليت فيرتيكال، واقول له من هنا انا عايزه فيو بورت. خليه لي فيو بورت زي ما هو. تمام. اقفل هنا واقفل هنا، بدوس على ان وعلى التي. الاثنين دول مقفولين صح؟ تمام. لو طلعت هتحرك بالكاميرا، انا مش عايز كده. افتح لي ده، افتح لي ده كده خلي الكاميرا مقفوله، لكن ده لا. كده اقدر ان انا اتعامل. شايف؟ من هنا اقدر اتعامل. تمام. وده كده يبقى ثابت. طبعا هعمل كده، عملت حاجه زي كده مثلا. بص كده الكاميرا مقفوله، هقول له كنترول زد. انا عملت غلطه هنا دلوقتي ان انا اتحركت، وده طبعا ما كانش حاجه مظبوطه. اقول له هنا كده تمام. طب وبعدين انا عايز اعمل ايه؟ اقفل لي اللوك ده. تمام، او افتحه يعني، وارجع لورا شويه عشان تصغر الشكل بتاعها. وهات بقى بيورف هنا كده، مفيش مشاكل خالص لما تجيبه الناحيه دي وتبدا تشتغل وتشوف شغلك عليه. تمام والله انا شايف انها كويسه. تمام. بس انا حاسس ان الكاميرا، يعني بص انا حاسس ان الكاميرا كده يعني جايه يمين شويه او حاجه زي كده. لا والله مش جايه. تمام مفيش مشاكل. تمام حلو قوي. كده انا خلاص خلصت يعني معظم الشغل اللي انا عايز اشتغله. الباقي بقى رص، انت هتبدا ترص. طيب الحاجات اللي هتنزل لك هتنزل بماتيريال، فعشان تشتغل صح اعمل الماتيريال الاول. يعني اعمل لي الماتيريال بتاعت دي. هتروح من هنا، طبعا احنا عارفين بنعمل ماتيريال ازاي. بروح من هنا كده، بدل احط نيو ماتيريال. تمام. وبعدين مثلا ممكن اروح من هنا اخلي اللون بتاعي حاجه مثلا زي كده. تمام. لون زي ده مثلا، حاجه كده مثلا، اللون اللي هو السماوي ده. تمام. هروح من هنا زد ريندر. كده هو هيرندر المشهد ده. تمام. طبعا هتقول لي هو في ايه، هو ما رندرش ليه؟ اول حاجه طبعا انا عامل اللي هو باي ديفولت ايفي، فانا هقول له هاتولي سايكل. هتقول لي برضه في حاجه غريبه. هقول لك حضرتك انا ما عنديش ولا مصدر اضاءه، يعني انا ما عنديش مصدر اضاءه اصلا. فهعمل ايه دلوقتي؟
عشان اظبط بس الماتيريالز بتاعتي، فانا محتاج ان انا انزل اضاءه. طيب خليني اروح على دي واديها ماتيريال اي كلام كده، ماتيريال بس عاديه كده لونها ابيض. بعد كده اروح على ايه؟ مش هروح على اتش دي ار ميكر، انا دلوقتي مش بشرح ده، انا بشرح مين؟ انا بشرح بلندر كيت. على فكره ده اسهل بكتير انك تنزل عليه الاتش دي ار اي، ولكن انا بشرح البلجن المجاني، الادون المجاني. تمام. هنا في اتش دي ار اي، بخش من هنا واختار اللي تعجبني. انا عايز مثلا حاجه كده اندور، عايز حاجه اندور، خليني انزل دي، خليني انزل دي، اقول له اوكي. تمام، نزلت وبدات تنور. حلو. هروح على اعدادات البروجكت وخلي دي 3 مثلا. اوكي، بدات تنور لي الدنيا شويه. خلاص كده تمام زي الفل. طيب هدوس بقى على حرف الان كده. لو انت حاسس ان هي مش احسن حاجه انت ممكن تعدلها. تمام. وطبعا انا عندي هنا مفيش دينويزر، فهشغل الدينويزر. والله اداني ايه الشكل اللي انا يعني عايزه، بس طبعا هنا عطياني لون وانا مش عايز اخد لون منها كده، فمش عاجباني بصراحه. انا بفضل دي لان دي واخده لون اصفر قوي، فانا ممكن افضل دي احسن. انا افضل دي احسن. هتقول لي ايه الفرق؟ طب انا ممكن انزل صن. الشمس هتدي لك اضاءه من اتجاه واحد بس، لكن هنا هتدي لك فاريشن في شكل الاضاءه. فانا بحب الاتش دي ار اي اكتر، وبعدين بتبقى ستيبل اكتر من الصن، تدي واقعيه اكتر. اي نعم بتقل شويه معاك الريندر عن الصن، ولكن يعني الفرق بيبقى خفيف قوي، ما يبقاش كبير. فطبعا يعني احنا بس هنستناها بس لما تنزل، لان تقريبا النت عندي فيه مشكله، خدت وقت كبير. بس هي اصلا حجمها كبير، يعني اصلا اتش دي ار اي من اكتر الحاجات اللي بتبقى تقيله في الداونلود. انت لو حبيت اصلا تنزل اتش دي ار اي من بره، تمام، هتلاقي الدنيا عاليه قوي، يعني هتاخد منك وقت، هتاخد منك حبه وقت حلوين. تمام. طيب انا كده خلاص نزلت هنا بالشكل ده. طبعا عشان انا عندي هنا دينويزر فمش عاطيني، مش موضح لي الدنيا قوي، لكن لما هيبدا يرندر، كل ما هيرندر كل ما الدينويزر التاثير بتاعه ما بيقل والدنيا بتوضح اكتر. خلاص انا كده تمام، عندي الدنيا حلوه. فممكن اقول له هنا خلي لي ده اخره 50 سامبل، مش عايز اكتر من 50 سامبل او اقل كمان، يعني خليه لي مثلا 30 سامبل، ما تعديليش اكتر من 30 سامبل. 30 سامبل واقفل. حلو قوي الريندر ده على كده. تمام. طيب اول حاجه هبدا اعملها ايه؟ اول حاجه هبدا انزل لابتوب. هروح من هنا، اروح على مودلز واقول له لابتوب بالشكل ده، هدوس انتر، اداني اللابتوبس. طبعا هنا حاجه مهمه بقى، ده كده كوليكشن. الكوليكشن ده اللي بيبقى جواه المودلز بتاعتك. لازم من بدايه من هنا بقى نبدا نسمي. انا هروح على كوليكشن، تمام، واسميه ماي، اسميه ماي كوليكشن. يعني ده الحاجات اللي انا عاملها بايدي جواه الكاميرا وجواه السلندر. ده مثلا ممكن اسميه تيبل، مع انه مش تيبل بس اسميه تيبل. والبلان دي اسميها باك جراوند. خلاص حلو قوي الكلام ده. احط بص انا عايز الباك جراوند دي تبقى تحت. ترتيب مش هيترتب بالشكل ده، ماشي خلاص مش مشكله، مش مهم. تمام، اللون عاجبني كويس. طبعا نقدر نعدله وقت تاني، مش مشكله، خلاص زي الفل. هبدا اعمل ايه؟ ابدا ارص الشغل بتاعي، وممكن بس اعلي الاضاءه شويه، بدل ما هي 3 ممكن اخليها 4. وبعد كده نبدا نعمل مالتي بلاي بقى مع الصن مع الحاجات دي كلها. طيب فين اللابتوب اللي انا عايزه؟ انا عايز، ممكن استخدم ده، ممكن استخدم اللابتوب اللي انا استخدمته اللي هو هو ده. طبعا هو مش احسن لابتوب تقدر تستخدمه، في اشيك منه بكتير، يعني ده اشيك، ده اشيك، بس طبعا ده عشان الباك جراوند بتاعته حلوه ومش مضطرين ان احنا نعدلها. يعني لو جينا حاجه زي كده هنضطر ان احنا نعدلها، فدي مش عايز ادخلك في حته انك تعدل الماتيريال اصلا. تمام. بص انا قلت لك ما تغلطش الغلطه وانا غلطتها. تمام. ايه هي الغلطه؟ ان انا نزلت الاوبجكت بتاعي جوه الكوليكشن بتاعي. فانا هقول له كنترول زد. هي مش مشكله على فكره، هي مش مشكله انك تنزله هنا، تقدر تسحبه تاني، بس انت بتقفل الكوليكشن بتاعك وبتقف على السين كوليكشن. بعد كده بتقول له نزل لي اللابتوب، فبينزل في كوليكشن لوحده جوه السين كوليكشن. فبقى ده ماي كوليكشن جوه الحاجه بتاعتك، وده الكوليكشن بتاع مين؟ بتاع اللابتوب.
مبدئيا اي حاجه بتنزل من هنا زي ما قلت لك بتنزل على حاجه اسمها امبتي. الامبتي ده بيبقى كلهم مربوطين جوه الامبتي، وتقدر انت تسكيل تعمل اللي انت عايزه من عليه. فلما تيجي تشتغل طبعا هتشتغل منين؟ هتشتغل من هنا. تمام، فاقول له هنا سكيل، صغره لي شويه، وادوس على رقم 1 عشان يديني الفرونت، و اس لا مش سكيل بقى خلاص، جي زد، وابدا ارفعه لفوق شويه حاجه كده. اوكي تمام. بعدين ابدا اخد البوز بتاعه. طبعا ممكن اديله سيكت روتيشن كده، وطبعا الروتيشن من هنا هيبقى حلو جدا من على الفرونت، لانه هيبقى اكيد على محور الواي. تمام، جي اكس ارفعه فوق تاني. تمام، وممكن اعمل حاجه جميله جدا، ان انا بروح على اداه الروتيشن بالشكل ده، وبمسك من النقطه دي واعمل كده. بص دي كده فري ترانسفورم. تمام، بعدين اعمل حاجه زي كده مثلا. هو يعني ميل قوي، احنا عايزين نرجع التمييله دي، مش عايزينها تبقى ميله قوي كده. بعدين هاخد تمييله خفيفه حاجه كده مثلا، و كده كويس، كده كويس. بس عايزين نسكيله شويه صغيرين، لان انا حاسس ان هو حجمه كبير. ايوه كده تمام. واروح على الفرونت، جي اكس جي زد، وانزل بيه لتحت عشان كانه ايه، محطوط على الاوبجكت. تمام، حلو كده جدا. طيب ده كده خلاص، انا نزلت اول اوبجكت عندي. برضو الاضاءه حاسس ان هي ضعيفه، ولكن هنظبط الاضاءه بعد كده مش مشكله. محتاج ان انا ابدا اظبط في اكتر من كده، محتاج ان انا انزل حاجات تانية. وحاسس ان دي كده عاليه قوي، حاسس انها عاليه، بس مش مهم دلوقتي، مش وقتها. عايز ابدا انزل شويه حاجات تانية. والله انا ممكن اسكيلها دلوقتي، اس شيفت زي، وابدا سكيل دي شويه. فلما هبدا سكيل دي، لا ممكن اسكيلها، اسكيل على الزد وخلاص، حاجه كده. كده بالنسبه لي احسن. واروح على اللابتوب وانزل لتحت شويه. تنزل لتحت شويه كده احسن شويه. اوكي طيب، عايز ايه؟ عايز انزل ايه تاني؟ ممكن مثلا انزل من هنا هيدسيت حاجه كده. اوكي، تعالى ننزل السماعات بتاعتنا. تقدر تنزل دي، تقدر تنزل دي، تقدر تقول له سيرش من هنا، تقول له لو سمحت اديني الفري بس. يعني بس ممكن انزل مثلا حاجه زي كده. تمام، للاسف نزلتها. نزلت فين؟ نزلت في الماي كوليكشن. ليه؟ عشان انا ما وقفتش على الكوليكشن ده. عادي جدا بتقفلها وبترميها بره خالص، عادي جدا. ماي كوليكشن اهو، اللابتوب اهو، الوايرلس هيدسيت اهي بالشكل ده، جي زد، اطلع ارفعها لفوق شويه حاجه زي كده، وسكيل هصغرها. مهم جدا انك تعمل الحركه اللي انا عملتها هنا دي، مهمه جدا. تمام، وتعمل حاجه زي كده. على فكره انت ممكن تقفل من هنا الريندر خلاص بقى، انت مش محتاجه، عشان بس ايه، يديك سرعه حاجه زي كده. و اديها بقى سيكت روتيشن كده. ايوه، و لا مش ده، مش ده، انا عايز ده. حاجه مثلا كده، يعني حاجه زي كده مثلا، ونصغر ده شويه. طبعا احنا مش لازم نعمله بالظبط يعني، بس انا عايز اقرب لك لاقرب حاجه، يعني لاقرب حاجه من الديزاين اللي احنا عملناه. تمام. طيب فعايز ايه تاني؟ عايز مثلا كب بالشكل ده. وريني. اوكي، اقول له برده الفري. تمام، فري فيرست حاجه كده اهي. دي اللي انا نفس اللي انا اشتغلت بيها. تمام، هطلع بقى من الكوليكشن، مش كل مره نضحك علينا، فهنعمل كده. فهي اوريدي تنزل لوحدها على طول بالشكل ده. فهروح جاي رايح عليها سكيل شويه، بعد كده جي، قوم جاي اطلعها بره خالص حاجه كده، وقوم جاي اعمل لها روتيشن كده، وسكيل قوم جاي منزلها شويه. ممكن بقى اقف هنا وقوم جاي دايس على حرف الجي واجيبها لتحت كده شويه، وممكن اسكيلها
عادي بقى، انت ممكن تشتغل هنا، ممكن تشتغل هنا، براحتك عادي جدا طالما ما عندكش مشاكل. خلاص طيب ده كده خلاص، ولكن انا حاسس ان دي كده كبيره شويه، فممكن اسكيل وجي واسحبها لتحت شويه كده عشان توسع لي سكه لبقيه الايه، لبقيه الديزاين. طيب فاضل ايه تاني؟ فاضل ان انا مثلا انزل كيبورد. كيبورد لا، كيبورد غلط، لسه حاطط سي ليه. كيبورد هنزل هي الماك، كيبورد بتاعت الماك. تمام. راحت فين؟ ايوه اهي. تمام. جي زد ارفعها فوق شويه، سكيل صغرها حاجه كده، وطبعا معانا الروتيشن، فانا ممكن امسكها اديها سنه روتيشن حاجه زي كده مثلا، وارفعها لفوق احطها هنا. اعتقد شكلها كده هيبقى احسن من الديزاين كمان لو اتعملت بالشكل ده. محتاجين بس شويه فاريشن في الديزاين، بس هنرتب بقى مع بعض. خلاص انا كده تمام، مش عايز منها حاجه تاني. ممكن اكتب من هنا مثلا ماوس. تمام. انا بجيب حاجات المصمم اللي هو هيشتغل بيها. ممكن ننزل ده، ممكن ننزل ده. انا اشتغلت بده وغيرت الماتيريال بتاعته. ممكن ننزل مثلا واحد كده وواحد كده، فممكن انزل ده. فهقول له هنا سي كوليكشن، وجاي منزل الماوس ده. راح فين؟ اهو. جي زد. بص انا عمال برص، انا مش بعمل اي حاجه فيها ابداع. بص انا برص، مش بعمل اي حاجه خالص، يعني الدنيا عندي سهله. هو عمل كده ليه؟ ماشي ايا كان. سكيل اصغره شويه. جي جا احطه هنا مثلا، ممكن احطه هنا. يعني ممكن بقى نعمل ايه، تفاصيل مختلفه شويه عن الديزاين بتاعنا، ممكن يطلع احلى. يعني انا حاسس انه ممكن يطلع احلى شويه. فخلاص تمام. ماوس هنا، ممكن اجيب واحد تاني. تمام. هنا كده جيمنج ماوس جي زد واطلع لفوق، وهات ده بقى هنا عادي. عمال الف يمين وشمال وبلف غلط اصلا، فانا ممكن اعمل كده واريح دماغي بصراحه، عشان ده ايوه كده اسهل بصراحه. تمام. ممكن اريح دماغي واقول له هات لي بقى اللوكيشن، عشان انا بصراحه ما بحبش على اللوكال ولا ايه، مش حاجه اسمها لوكيشن، على اللوكال يبقى افضل. اوكي. طبعا انت هتحس ان الاحجام بالظبط، بس هنبدا نبعد عشان يبقى في ما بينهم فاريشن في الاحجام. فانا عايز الحجم يبقى زي كلهم يبقى قد بعض، بس اللي هيفرق في الحجم البعد مش اكتر. خلاص انا حطيت هنا ماوسين. تمام. ممكن انزل بقى هنا تابلت. انتر. انزل جرافيك تابلت ليه؟ لان طبعا مصمم، هيحتاج جرافيك تابلت. تمام. على فكره اللي احنا نزلناها ما كانتش مروحه، المحاضره اللي فاتت كانت تابلت، بس انا ما خدتش بالي. يعني دي أنا كنت فاكرها مروحه لاب، بس ده كان طلع تابلت، وانا حطيت اللاب فوق التابلت. ما شاء الله. ده ايه ده؟ موبايل؟ ده ايباد. طب حلو والله، كويس جدا. كويس جدا. احنا كان المفروض نحط موبايل على فكره، يعني المفروض الديزاين ده كان يتحط عليه موبايل، بس كويس. كويس كويس ان انا افتكرت. ده ايه ده؟ مش عارف ده ايه. وانا بس انا بدور على اي حاجه ممكن تكون يعني مفيده تضاف للديزاين. كلها بدات تبقى ترابيزات. ترابيزات، كل دي ترابيزات. مش اي حاجه ممكن هنا تضاف. هقول له هنا مش هسيرش تاني، عشان بدل ما اقعد ارجع كل ده عشان يجيبهم من اول جديد. لا والله ده مش عايز يجيبهم من اول جديد. ماشي. اوكي ماشي. طيب هننزل طبعا التابلت ده، لان ده اللي انا اشتغلت بيه، او ده. هنزل ده. راح فين؟ واكوم. اوكي اهو. جي زد، وارفع الواكوم ده لفوق، وابدا اديله شويه روتيشن حاجه زي كده مثلا. جي يقوم جاي سحبه
حاطه في المكان ده وابدا اسكيله شويه وارفعه هنا بالشكل ده، وهروح من على الجلوبال عشان انا عايز الفه كده شويه. اعتقد كده مش هيبقى وحش، اعتقد كده هيبقى كويس تمام. بس هنا المكان حاسه فاضي بس تمام ماشي. هنشوف بس هنملى هنا بايه. كان عندي هنا بقى اللي هو طبعا انا يعني حاجه بقى، طالما انت مصمم جرافيك فانت اكيد ليك في الالعاب يعني. ممكن مثلا ننزل بقى هنا ايه اللي هو الدراع ده كده. هو ده اعتقد هو ده اللي انا اشتغلت بيه. تمام. بس على ده كده واقول له ديليت وهات لي ده. حاجه كده واسكيله شويه. انا عايز اقول لك ان انا ما بعملش حاجه من عندي، انا بنزل اوبجكت من بره وشكرا. انا ما تعبتش نفسي في حاجه، انت مدرك، وعملت الديزاين خلاص، ما تعبتش نفسي في اي حاجه. كان في حاجه كنت شفتها انا كانت عجبتني قوي ونسيتها. خليني بس اكتب تابلت كده. موبايل. احنا محتاجين اصلا موبايل، محتاجين موبايل. وانا كاتب موبايل غلط، كاتب موبايل غلط. موبايل ازاي؟ انا كاتبها صح والله. وايه الحاجات الغريبه اللي هو كان باعتها لي دي؟ ايه ده؟ مفيش موبايلات؟ متهزرش. ايه ده؟ هو مفيش غير هو الموبايل ده بس؟ لو كتبنا ايفون مثلا. ما هو يا عم. مصمم جرافيك معهوش موبايل؟ ايه الخيبه دي؟ بص ده حاجه كويسه ده. نزل ده يا باشا، نزل ده راجل غني، ده راجل مصمم جرافيك. طبعا الناس فاكره مصمم الجرافيك يا عيني يعني عشان بنقعد نقول احنا بنقبض بالدولار وبتاع وكده، يقول لك ده مصمم مش عارف ايه يعني. ما يعرفوش حاجه والله، ما يعرفوش حاجه. ماشي ده الوش. واحنا عايزين نبين ولا مش مهم؟ يلا خلاص. بس طبعا طبعا هنديله بقى ايه. اعتقد الموبايل لازم يجي هنا وده يجي هنا. يعني لو هنجيب ده كده هنا ونجيب الكنترولر هنا تمام، وناخد الموبايل ده نديله سيكة روتيشن كده، وتعالى على اللوكال. لا لا لا، ايه يا عم؟ انا اسف، انا اسف والله، انت عارف. عشان واقف ورا خالص فمش ظابط. تمام، وانت برضو نفس الكلام. بص ده طلع بعيد قوي، ده طلع بعيد جدا. اعتقد كده بقت تظبط احسن. حاجه كده تمام. عايزين بس حاجه صغننه هنا كده وخلاص، احنا قفلنا الدنيا كلها. ممكن نحط ايه هنا؟ ممكن نحط ايه؟ في اللي هي الهيدسيت ديت عجبتني برضو. في الهيدسيت السماعات اللي هي السماعات البلوتوث، اعتقد هي دي. ممكن ممكن ننزل دي بدل دي. هي راحت فين؟ سبيكر نزلت جوه. هات لي دي. حاجه كده. ايه اللي انا بعمله ده؟ انا نسيت ان انا على اللوكال بصراحه يعني. بس دي عايزه تبقى ماشي.
حلو كده كويس، مفيش مشاكل. ده كده ممكن ده ياخد الاتجاه التاني على فكرة يبقى اشيك، ده ياخد الاتجاه التاني يبقى اشيك على فكرة. انا عايز على الجلوبال. ايوه ماشي، بس مش قوي برضه. كده كويس. تمام كده انا خلاص خلصت الديزاين بتاعي. من ايه؟ ما عملتش اي حاجه، ما عملتش اي حاجه من عندي. انا نزلت شويه مودلز من هنا. طبعا الحاجات دي كلها موجوده مجاني وتقدر تحملها في اي وقت والدنيا معاك زي الفل. تمام. على فكره ممكن نحط موبايل هنا كمان، ممكن نحط واحد هنا كمان. ماشي بس هنحط ايه؟ خلينا ننزل ده. معرفش نزل فين. نزل في السبيكر. تمام، مع اني ما كنتش دايس على السبيكر والله، بس تمام. محتاج بس ان انا اعمل ده كده شويه عشان نعرف نشتغل. خليه كده. سكيل هصغره شويه، جي واي اعمله بالشكل ده. بس محتاج ان هو ياخد روتيشن اكس 180 جي. يعني انا هعمله بس بالشكل ده كده علشان يعني يبقى محطوط على حاجه. طبيعي ان الموبايل ما بيتحطش على ظهره، يعني اكيد الموبايل بيتحط على وشه. هنعمل كده واتاكد بس من هنا. تمام كده كويس، بس حجمه كبير شويه فممكن نسكيله شويه حاجه بسيطه. مش عارف ليه حاسس ان الديزاين ده احسن من اللي احنا عملناه، يعني احسن من اللي احنا كنا عايزين نعمله. يعني حاسس ان ده احسن من ده شويه، بس يمكن عشان اتعاد مره تانية. وطبعا انت طالما انت بتعيد ديزاين فبيطلع احلى من المره اللي قبلها. ده شيء اساسي، لان انت بيبقى عندك افكار الديزاين الاولاني زائد افكار الديزاين التاني. يعني وانت شغال بتبقى عندك افكار الاتنين، فاعتقد الدنيا بتبقى احسن. تمام. فكده انا خلاص خلصت. هقول له كنترول اس، انا خلصت شغلي. طبعا انا عايز اشوف، فانا ممكن ارندر من دلوقتي وابدا اشوف. تمام. ولكن انا بس عايز اعمل حاجه هنا بسيطه. هدوس على السهم ده ولا في حاجات موجوده. يعني ايه؟ يعني انا لو خفيت كده مش هيبين لي اي مش، لو عملت كده مش هيبين لي اي كيرف. بس انا عايز اخفي ايه؟ انا عايز اخفي الامبتي. بص كده لما خفيت الامبتي ايه اللي حصل؟ عشان ده ما يظهرش معايا، بس معايا في الريندر. ده فيو بورت مش اكتر، عشان لما اجي اعمل كده واقول له ريندر ما يظهرش معايا الخطوط دي جوه ايه؟ جوه الريندر. تمام. تعال بقى نشوف كده احنا عملنا ايه. اوكي والله الشكل كويس. بس الموبايل ده للاسف، يعني الموبايل ده لونه مش حلو. انا عايزين نعدل لونه. طبعا ده ماوس جيمنج، ممكن نعدل الوانه شويه. الماوس ده مفيش مشاكل منه خالص. دي عايزه تلف شويه عشان اللوجو يبان. تمام. ده برضو التكتشر بتاعته مش عجباني بصراحه. وده هنغير لونه، وعايزين شويه اضاءه. طيب الحاجات دي كلها طبعا مش هقدر اعملها معاك دلوقتي، احنا هنأجلها المحاضره اللي جايه لسبب ان انا مش عايز المحاضرات تبقى كبيره بالنسبه لك، عايز المحاضرات تبقى خفيفه. انت كده بس يا دوبك رصيت الشغل بتاعك. حاول تعمل نفس اللي احنا عملناه النهارده، بس طبعا مش لازم بالحذافير. انت ممكن تنزل حاجات تانية خالص. انت ممكن ما تستخدمش الحاجات اللي انا استخدمتها وتستخدم حاجات تانية، بس انا بوريك بس انت تقدر تعمل ده. طبعا عندي مشاكل هنا في الارينجمنت. يعني هم بص هنا في مسافات كبيره، هنا ضيقه، ممكن نصغر شويه، ممكن اجيب ده شويه يمين، يعني اعدل الديزاين بتاعي احسن من كده. ده طبعا هيبقى برضو في المحاضرات اللي جايه لحد ما نظبط الديزاين بشكل بيرفكت. تمام. ان شاء الله اشوفكم على خير المحاضره اللي جايه. كان معاكم محمود صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.